to aprangsi malong news 24/7 kelang vera doana phan ne to malong news 24/7 a hin pen cardom na chapa jerglo cardom noni like do lake difu arong sopia long juta klamalong sidolo lake non dak juta klamalong pini pen ke chenglo all car binglong inter college piningan ingdeng trok an kita launching ponol ang tum chathan me lang tum ke chengsi lake 2017 aning kan difu joising dolo auditorium holong si paman ponlo lasopena philang tum chuning he ke paman ponla ke dongka chingthu aklamong si paman ponlo si pining bang ke dak juta aklamong si paman ponlo sinon lang tum pini alang tum ada pen alang tum lamai turpon pen kachigimo haja mek tame deng ponlo la penona bang ke lang tum ke chengsi ka chepate si chepate ponlo la ke rong ke tong nasi labangso kacepate halong pini ke chengsi ani pen hijut anian sitin nang kacepate sitin nang lontani tum namak lang polabji la sin tum nang bom tha malong news 24/7 cardom Kuliah terangtin penjawan, yang litung labang sohor bong, labang sohong, si labang sohong kro. Ni litung pitedak, putedak, irurang sila sarpo, long bisu pun sarpo, sing musing, hidup mepen. Itu malam nak pergi budaya. Oi, kita. Malam lepas itu Indonesia all Caribbean Inter College Tampu amai dapat cari pendidikan ini tu Caribbean International amai tu akhir sehingga itu pasti kejutan kejutan lapis ladar press media tu apa sih nama tu apa Indonesia all Caribbean Inter College Caribbean competition kacepate di dalam pertemuan non kira di Christmas lapen kira di nikah di Jakarta hempu kan tidak senja kalau pada Jakarta nikah itu nanti tu kami mau cari di Jakarta curul di mana
cuma jutang juga emetang pendeng sumpah elami ki wir dana baca ni dana bukama tha pendeng itu karbilo charli jutang terang kese lagi mepi kalam lo labe nona itu polis kacari bin satu nang dua batu ke katarak tu ba metha jutang juga tin e tu emetha lun tomo tin e do sitara to pinia bangke lasu pacete nere dia pha emetha jutang juga emetha pendeng sumpah emetha lun tomo lasu cepatnya nere dia pha tu anin karman da cultural competition ki BP ke ini local mass council mate tim ka bewawi hikada kompat lakhau ne pin ka churul pen kapal pajak dinare ba don male to ye tu ka local mass council pe jongju me he secara pun bomlo sita munin pe de banke na kompat la soban sai ki pija phas je nituk dame kacirung jokoti apa karena itu nomor konsulat esok bajar nomor tempat langsung ikan sekatalon dorcitia panel tempat dan tapi pun senang tempat pacini gitu nomor itu ini tempat Bharat katanya orang lagi bipon artikel 244 dame kopi pola lagi bipon Karena tunda khai country, Amerika pending sumpoto, alamat kita jutang jupato, Amerika dalam tu pucuk lim, pupen sini cuma banta, anisigelar tu banta handbrake, pinang di pusi, ini tu banta masjid pinang di pusi itu banta, apa Bharat kacaria orang ketok jaga, lah sini lipini ada ni tadi, ini tu handbrake kahang nanti. Development akan berkembang nanti, handbrake berkembang nanti atau jutang juga tapi urus apa, aningkan bang demi itu, dah, taran solo jutang ataran demi laso katalon pon, cultural competition jutang juga laso kecepatan bangke bipon berlagi tahun nanti itu, ini tu handbrake kami apa demi, Dibu University campus demi. Full project Central University nanti. Handbrake lalu aku tak boleh top. Agriculture College nanti, Degree College nanti, Western Bello Government College nanti. Lapan ke? Dan Medical College itu dulu Western Bello namanya Medical College nanti. Government Law College itu pun dan nanti mana? BEd College namanya Government BEd College itu pun lahir saya yang itu klaim pun boleh kita orang itu. Lasi nili, panik kampu amai sedai pilih ya kaplega saya deng mana dia jutang jumat kacing orang lalu tu masa kita tepi kajo ini si nili naik itu muncul lah lasi mula mula sedai tu kilun jeka nili nak langgar itu non je intro all kerja no inter college karbi kerja competition lasok kibipo nili ibu pun nggak pusing hari tuan pacini si nilam saja tuan sorok kapal. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Klarda Kabirta.